Kardom adaba birtalong pen niliklar at BP non birtang ton pen arjuitha. West Karbi Anglong number sirkep Amreng MSC constituency akang arlo baida patro klamalong preya chikloni phain kol troxiarni BJP 9 number Amreng Mandal committee pen chapatir piponsi mass joining mate song kache pogdu na mai kipadu. Labang so mass joining mai along APHL song lapen Congress atum amitha song COC BJP song along kache pogdu 20. Karo kabe bang parogitom suse bang pu bang piatu mitha song COC BJP song long ching bedun alu sarpo lam chelong CM tuliram long hang kijai pon ke Amreng MSC constituency along paching turnang jiason an isi pen isi ki pachun pon jia phan bor ipon wekpo non pini BJP song along nanga chipa okdu na tuma phan aninga klong pen deng pon si ning isi pet pen claim rapet dam rapena Kaching tro sai an mate sarkar pen angkili an ta ki pali e jia phan bor ipon poputa lam chelong jaipon Iklan pon dia pan, bori pon bo. Lapen ke, hiru yang bo. Na tum kecuning ria kago, jong kecung ria na. Anda me, na kepeli dia pan, mili bori pon bo pusina tum pan, lam cak na piloton lang itu. Jengka tuar pipen baida an black topping tuar kesemar pon jia pan tame scheme padeng pon po. Pin pura lualong kijong pon anta isi pen isi pachun pon vek po. Baida lo open stage la pen risoi jang tu maphan ason ki patru kham semar pipo puta rada theng no lam chak chi pipon tu labang somai lo amat long le apata ta akijoi pen ron bak pon tu KACEM Rina terang pi pen chepa hem phupon amai long ahisar pugachitong dun KACCM tuliram long hang MP Amar Singh Tiso 20 number by Thalang So MLA Rup Singh Teron Hauraghat MLA Dor Singh Rohang EM Mongol Singh Timung APHLC pen kachio abangpu bijoy tokpi lapen kapre BJP ke theke dingatum chetong dun rinti nilitum kopia potsi APHLC asong che open BJP asong long kachepa ma boten limo hesatame raralang setame liling jelo labangso alam thebange moheta sona khaglo kedamtang penang anani dolo APHLC ke dudun Lapen penang analam nili Central Committee alam setame arjulong lo halada kadik dak sai alam nili penang anchini dun nasini li pulo jai gathar penjong si cepa melu pulo te angtong tiga thar atuma bangke ning oipo lapen ke angtong tiga thar tum penjong si cepa melu pote jai gathar atum bangke ning oipo lapuson si kacekak angringa bangke hetan po lapen aku kace udun bom atumta do nang lima thanon kosan mingala Rajan Timung setame APHLC che open akapre ka song sehalata amahang apa the koi pasi pathe nang kok ma polote APHLC atum ka ke dam ke do ke dam ke claim ke dam ka cheton te pasi hala setame che olo long troxy lo ke join tang program our Amreng MSC consensus pen lapen ke pini baida long Upilang so polling station long bang rumpet pen bang pharogathom sose abang phubang phiatum dak pine APHLC ke ongdung aphai ke APHLC lo lapen Congress pen COC pine BJP party along mate tim kar biang long na chapa okdono la so ke deng karchu la so amai chonat lapen ke iletuma MP chukedam tang name dak upilang so ke dak ongdung vote pen sipe hai lo la so ke opposition ke dak na hai tunde lasi MP ning ke me pen pini dakarat tumpen ane sanchora pruji pupansi ke bang alang le MP ta me akapre ka saing deng cibi kok pen si isia polling station wang si alang le si rat pen dak an chora peji pu ogan chora peji pu si pini la so saing deng long pache ton si Bortol pen Priyanka Balmiki KATV News Asam Jatiabadi Yuba Chatra Parisati Hekpen AJYCP Bukajana Roatum Tongsekotpen Perangkia Mai Kipa. Preni Pai Kole Troxiarni ada Por Pai Krisia Por Bukajan AJYCP atum Metang Sai Hemalong isi Sigjiralam Kia Putak Perangkia Mai Kipa Ponalong AJYCP Bukajana Roa Mai Pusandip Saikia Pen Chepahem Pupona Mayalong Chunbang Niloy Duwara
AJYCP Central Executive Committee along claim bang G2 Phukon lapen AJYCP claim bang Waisong Tiratum Chetongdun Perangkia mai along kedamtang ni phaing kor phor ni West Karbiang long Hawaii Pur Khironi along long le lam ki pen inut dimasapi long le hem ko phat ki che sotum areng ahu ki paso pen ki charpo pen hur ki chodut alam ki aputha AJYCP Karbiang long aru atum pen sodak pen pinrem pon যে আমি কোনো জাতিগত বা কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে ইয়াত আহি বসবাস কৰিছে পৰ্যায়গত লোকসকলে তেওঁলোকক ইয়াত মাটি বাৰী দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱসায় কৰিছে বাণিজ্য হৈছে ধন টকা পইচা ঘটিছে তাত আমালোকে ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু ইয়াত বসবাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়া লোকসকলক বা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী সমূহক যদি একাংশক যদি তেওঁলোকে দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ পেলাই যদি এনেদৰে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেদৰে সহ্য কৰিম সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে জিলা প্ৰশাসনৰ এই যিটো ঘটনা ঘটিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হাৱাইপুৰত খেৰণী অঞ্চলত সেই ঘটনা উচিত তদন্ত কৰি পেলাই যিসকল দোষী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক শাস্তি দিবৰ বাবে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছো Laben kichi ki bia sotum karbi ni masatum district along nangki dudun chot pen lason nang lang plot pen keteng kheng pon ge chok chi pusi jong thip lasi lason monon phi kawidet chi aphan so dak pen pachini pon thu kalipute ke wang journey isi kachedong akeng kam tame deng nang kwa ko puta phukon sang ho pen pachini pon thu আলিখে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণী অঞ্চলৰ হাৱাইপুৰত এটা যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যিটো অপৰিতিকৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে তাত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যে এগৰাকী জনগোষ্ঠীয় মহিলা তথা ছোৱালী বহিৰাগত একাংশ লোকে চুলিত ধৰি যিদৰে ৰাস্তাত বগৰাই দিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰথমতে তীব্ৰ নিন্দা আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় মহিলা এনেদৰে যদি বহিৰাগতই যিকোনো বিষয়ত সংঘাত হ'ল বুলিয়ে চুলিত ধৰি যে বগৰাই দিব এইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু অনাগত দিনতো এনেকুৱা নকৰিবৰ বাবে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ News report KATV News Kinamtang Prenipai Inkor Trokarni Long Mirzain College Dhenta Ghat along Fraser Smith ki padupon Pinpur me Korkanthi constituency Havara longta akang tu yang deng mate degree yang deng logichar li longjia phan EC degree college donang jipu non man ki do ke EC chairman Rajuti so kemang penajok Havara rat pen Chinki Chethan si ke ACCM Dr. Tuliram Long Hangalong Kachingki Chethan Dam Ateng Chekroidun si Dhenta Ghat along Long Mirzain College Kangpu penajok Owi kimi arisunim swatum akang tu yang deng mate degree yang deng logichar li dun long over side long si thedunga ki join nang dolo Lapen bangso college along ta lokethan ke missen theklong si pining le thot sitame lokechar li dun ji aphan ke ongdung students ke wang atum aphan ke deng mate Fraser Smith padopon lo Long Mirzain College principal Bibison Rongpi ke chari pon bangso Fraser Smith ke pado along aluhisar puaman pen ke AC speaker Rajuti so chitong dun along Samilang so education development board chairman Samuel Ronghang exercise board chairman Sundar Singh Kramsa Thongnokbe College Vice Principal Babu Teron, Assistant Professor Long Beringti, Dog Bang Lapen, Hirbang, Long Ber Teratum, Pendang Lok, Penang Am, Man Bengido Bang Kubang Pietum Chetong Dun. Kachidong Dun Aluhi Atum Ahin Pen Bang so Fraser Smith along students Atum, Logi Charlie Kachipaduk Nang Jalam The RD do Jot Pen, Tan Pon Lapen. Students Atum Akailong Akimang Ason, Che Ot Tipsy, Gang Kam Chejor Pen, Ansu Sekang Tuyang Deng, Charlie Dun, Akinang Sodalam The, Klar Dak Pen, Tan Pon Rinti. For making today's occasion a resounding success.
First and foremost, I thank our Chief Patron, Sri Rajan Tiso sir, the Speaker of Cardinal Autonomous Council, Dipu, who is also the President of sponsoring body of Longmeerjeng College, who, despite his busy schedule, has found the time to grace the occasion. Bangso Porahut Longmeerjeng College hin pen ke paklang pon Arveng The Wings Hope pu isi magazine man ke do ke isi speaker Rajuti Sola pen ka chetong don aluhia tum pen ing pu pon. Arikan sampor pai popor malom pen kalitang jubin gard phan kachiki moamen pen lun karamalin padupon bangso lun karamalin along kachu phapon alun sepo bijoy lekthi samson ing tiatum pen danglok penang analun sepo lun sepiatum chetong dun lapen karbiang long nong nam kachu thangklong meet master dance academy atum ta chetong dun si ke kan pen ajok kachetong arada tumaphan aning parong dun bangso college chaphan rd kibipon thekaputhak Longmeerjeng college sponsoring body president mate KAC speaker lapen principal Bibison Rong Pietum ahin pen KAC CM Dr. Tuliram Rong ha phan kachuru pajurpon gitu pining ana bangke gitu la Longmeerjeng college bangke kiwang ni tumhan kideng matelang itu angkang tong bang somai mate freshas mi tang indel puan pining itu job Thank you, somai News report KATV News. Pinya Birta Kelan sikang tonlo dumi thak mi kardom.